Pnawn da, Cynghorydd Tristan Lewis ydw i, a fi di is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio. Hoffwn groesawu pawb i'r cyfarfod sydd yn gyfarfod aml leoliad. Fe hoffwn i atgoffa'r aelodau bod gwasanaethau cyfieithu ar y pryd ar gael. Os hoffech chi ddefnyddio'r gwasanaeth yma, dewisiwch yr opsiwn Saesneg ar yr uned meicroffon os ydych chi'n siambr y cyngor, ac os ydych chi'n muno o bell, cliciwch ar y tab Audio Settings a dewis English. Yn ogystal ag aelodau'r Pwyllgor, mae gennym ni hefyd swyddogion yn ymuno ni gynorthwyo gyda trafodaethau ynghyd ag unrhyw siaradwyr cofrestredig. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw a'i recordio, a bydd ar gael i wylio ar ôl cyfarfod. Os bydd y ffrydio byw yn methu, bydd y cyfarfod yn parhau a bydd y recordiad ar gael trwy wefan y cyngor ar ôl i'r cyfarfod ddod i ben. I'r rhai sy'n dymuno siarad yn y siambr, nodwch drwy godi eich llaw a throi eich meicroffon ymlaen pryd y bydd eich tro chi i siarad. Mwyn i'r rhai sydd ar-lein allu clywed y cyfieithu bob amser, i'r rhai sydd yn mynychu o bell sy'n dymuno siarad, defnyddiwch y swyddogaeth llaw felen. Pan fyddaf yn galw eich enw i siarad ar y pwynt hwnnw, pwyswch y botwm gwthio i siarad. Os oes gennych bwynt o drefn, pwyswch y botwm gwthio i siarad. Mwyn cadw eich lle yn y ciw i siarad pan fyddwch yn gofyn cwestiwn, gadewch eich meicroffon ymlaen nes y byddwch yn cael ateb ac wedyn gofyn unrhyw gwestiynau atodol. I'r rhai sy'n ymuno o bell, cofiwch nad oes modd i'r rhai yn y siambr ddefnyddio'r cyfleuster sgwrsio. Os bydd unrhyw un sy'n ymuno o bell yn gorfod gadael y cyfarfod dros dro, rhowch neges yn y cyfleuster sgwrsio. Gan symud ymlaen at yr rhaglen. Eitem 1, ymddiheuriadau am absenoldeb. Apologies for absence have been received from Councillors Gwenol Ellis, Ifor Lloyd, Trevor Stott and Andrew Wood. Dyna ni, unrhyw un arall? Na fo, diolch yn fawr. Mi symudwn ni ymlaen at eitem rhif 2. Datgan cysylltiad, cod ymddygiad Llywodraeth leol ac yma gai atgoffa'r aelodau bod rhaid iddynt dangos bodolaeth a natur eu cysylltiadau personol. Neb hyd y gwela i. Dyna fo, diolch yn fawr. Symud ymlaen i eitem rhif 3, materion brys. Da ni ddim yn ymwybodol am unrhyw faterion brys. Eitem rhif 4. Ystyried y mater a ganlyn. Cais cynllunio, cod dim blaenslais 53177, codi ramp mynediad i bobl anabl, maes parcio rhodfa'r gorllewin Llandudno. A mae gennym ni un siaradwr, sef Mr Meirig Williams, sydd yn siarad o blaid. Dyna ni, gael eich atgoffa chi, Mr Williams, bod gennych chi 3 munud i siarad, ac wedyn pan fydd 10 eiliad ar hugain, mi fyddai yn atgoffa chi cyn i'r amser ddod i ben. Diolch yn fawr iawn. Pnawn da, good afternoon. I'm Mary Williams, the station manager at National Coast Watch, Llandudno. Thank you for the opportunity for letting me speak this afternoon in support of our application. Just as a background, part of our original planning permission for our watch station was a requirement that we had to comply with a flood risk assessment as required by Natural Resources Wales. Basically, this meant that the structure had to be a minimum of 0.7 metres above ground level. In addition, it meant that the station access door was much higher than normal, and due to financial constraints as we're a charity, we had to only put in a temporary access had to be put in place. The temporary access has become very problematic in various ways. The main problem is that we are restricted who can and who cannot come into the station, especially with those with mobility issues and also children who may wish to visit our water safety centre. A new purpose access means that we will be compliant with the requirements of the Health and Safety at Work Act, the Equality Act, but more so in opening up opportunities for those with mobility issues that want to join us as watchkeepers. Currently, we do have 2 volunteers
that do wish to join us, but at present they cannot use the current access because of their mobility issues, so it is restricting them to join us. We would appreciate your support in our application for a disabled access for our station. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Mr Williams. Ga i droi rwan at y swyddog, at Mr James Chan, os gwelwch yn dda. Diolch, James. Yeah, thank you, Chair. Just one thing to update the members about the consultation. This application has been advertised as a departure application, and the consultation period expires today. So far, we haven't received any representations. I think this is reflected in the recommendations that to give to authorize Development and Building Control Manager to consider any planning matters that might be raised in any representation that we might receive during the departure application publicity period. But so far we haven't received any representation. That's the update I want to give to the member. Thanks a lot. Diolch yn fawr. Y cynta sgenna i siarad ydy'r cynghorydd Gronwy Edwards, ac wedyn cynghorydd Joe Nuttall. Ia, cos cynghorydd Alan eisiau gwasgu y bwtwn. Diolch yn fawr. Diolch, Cadeirydd. Wedi darllen y cais yn fanwl, dwi'n hapus i gymrydwyo bod ni yn caniatáu fel yr argymelliad o swyddogion hwn yn gynllun digon dilys, so dwi'n cynnig bod ni yn caniatáu. Ardderchog, diolch yn fawr. Yr nesa i siarad yr cynghorydd Joe Nuttall. You're on mute, Joe. You're not. Well, we can't hear you. Okay, Here we are. Fire away. I just opened audio settings, that's all I did. Yeah, I'm more than happy to second the proposal by Gronwy. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Nesa i siarad ydy'r cynghorydd Chris Cater. Yeah, diolch yn fawr, Cadeirydd. I just want to, as this isn't a green wedge, I would like just to make sure that, and I support the application, that if this coast watch station is no longer required, that that within the planning permission, the disabled ramp and associated bits and pieces would have to be removed completely, and it wouldn't be left there just in case it wasn't required any longer. So if we could ensure that's the case, thank you. James or Paula? Yep. Thank you. you, Chair. Yes, I was just going to come in there because I think it's mentioned in the committee report on paragraph 29 where we say we will propose a condition to require the removal of the structure within 2 months of the date of the Coast Watch station no longer being in use. Dyna ni, yn hapus am hynny. Iawn gyfeillion, does gennau neb arall hyd y gwela i isio yn dymuno siarad, felly mi awn ni i'r bleidlais os gwelwch yn dda. Os gwn ni agor y bleidlais. Dyna ni, fel jyst eich atgoffa chi gwyrdd o blaid, coch yn erbyn a melyn i ymatal. Diolch yn fawr. Dyna ni, pawb wedi bleidleisio. Gwn ni gael bleidlais os gwelwch yn dda. Dyna ni, a da chi'n gweld bod pawb sydd yma, mae hwnna'n wedi gario yn unfrydol. Diolch yn fawr iawn i chi, a dyna gair cyfarfod.